اگ میانہ نظر اگ ترام آگ میانے میں دل شہلا آگ میانے اللہ گناہگاری مگر چھوس امتی چون گناہ نام کم آگ میانے بچس مسکین کرتم دستگی منت بڑے تھا کم آگ میانے کران چوس العطش میں ترامتم تریش میں زمزم چاہتم نے اگر پانے مشروس تو کیا مسا مشیراتم آگ میانے میں وچھت والدہائی سپدوس بغمگی چمن سگ ناکم آگ میانے یا خلیل اللہ یا نبی اللہ یا صفی اللہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد بعدد کل دائی و دوا بعدد کل علت و مرض و شفا اللہم احفظنا یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلاء والامراض اے میانی خدای کرسانن ونہن مغفرت یا اللہ دید لجعت دیرت کر دید لدنداجن شف یا اللہ ام ہسپتالن اندر گرن اندر لا علاج بیمار میانی ربا مگران چی تمن بیمارن کر شفا یا اللہ تمن دید لدن کر داجن شفا یا اللہ سانین داجن تکر شفا یا اللہ سانین مرزن تکر شفا یا اللہ مینز باب صبس تکر شفا یا اللہ میانی ماج تکر شفا یا اللہ تم تھو بسیت و سلامت میں دیتی ہنس خدمت کرنک توفیق میانی خدایا مگان چیت جماعت اس کرنا رز گلزار خدایا یہ بستی کرن آباد ربا یہ علاقہ کرن آباد یا اللہ یہ من والدین زند تمن تتھو سلامت خدایا پوشناو اس والدین انیون سائی خدایا کرت سانس حالس پیٹ رحم یا اللہ یت جماعت اس پیٹ رحم یا اللہ یم طالبی علم کرو کامیاب یا اللہ طالبات کرو کامیاب یا اللہ مگان چی من جوانن ہندنی حاجت کر روا بے روزگار اندرت روزگار بے اولاد اندرت اولاد یا اللہ امام صبح
دوس ماس غالباً بیمار تمس کرو شفا خدایا شفای کاملہ کرس عطا شفای عاجلہ کرس عطا سانین بیمارن تہ کر شفا یم جماعت کین بیمارن تہ کر شفا نم جوان چھ لگتے گمت پریشان ربا ینز پریشانی کر دور ربا ینز غم تہ پریشانی کر دور ربا ینزن غمن دادن کر رخصت ربا ین نیک حاجت کر روا یا اللہ بے حیائی نجد نجات یا اللہ گناہ گری نجد نجات یا اللہ پنی ناراضگی نجد نجات پروردگار عالمین پنی ناراضگی نجد نجات پنی غضب نجد نجات پنی قہر نجد نجات یا اللہ مگان چی سینی حاجات کر روا یا اللہ بے اولاد چیت جماعت اس اندر یت بستی اندر خدایا کرتک اولاد نرین آتا کرتک اولاد صالح آتا یمن سے دیتمی تمن رتبہار خدایا سائنن اولادن کر اسلو ہدایت از دی نماز پڑھنک توفیق از دی قرآن کریم تلاوت کرنک توفیق یا اللہ دی سائنن گنہن محفی یا اللہ کر سین کرمت خطا معاف یا اللہ عطا کر رحمت باران یا اللہ عطا کر رحمت نزول یا اللہ عطا کر رحمت نزول یا اللہ عطا کر رحمت باران اللہ مت وشت سائنن گنہن کن یا اللہ وشت پنی سی رحم و کرمس کن خدایا کرت سائنن غلطی اندت محفی کرت وین عطا رحمت نزول وسیل انمی رسول مقبول وسیل انمی رسول مقبول اندی پاس کرت رحمت برود عطا اندی پاس کرت رحمت برود عطا خدایا مگان چی ماہ رجب استو سلامت ماہ شعبان استو سلامت واتناو بسیت سلامتی سان ماہ رمضان اسندر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا وجل آخر کلامنا من الدنیا شہادت اللہ الہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام